Bachador chai pan pleu ekis Bible study pan miniature silisak. Bang katokela tra lesson kan me iwi kas skuli ki pen ngoy o karos me menyang rong me pit Soukohp Likamw. So iban dola tra kapakap awiyo to is me bangka patrong yam. O main siwa ko kan labalap kalangan ki yang kau maklakwat kam gaten muitang kit sengka ke ubana bangku promi kalangan ki yang kau makawitin sapul mo memasan kapakap ki niat bangkan rong an mianan towe an wiyai kit kapungong kit nan maur makom gaten kupur kisen maur ki sekapro yang kau miat kapeng kalangan ang kau mengen sarawi mewiyat sompatak son ka school son ka wait son kamuit panan nganatakan kalangan ki yang kau mepil son parara mekan korusia makaitan ko perangkot sa peliano sa kawut koros me panew kiyang ya sapol mo masan kom gaten minister kom gaten toto kom gaten masan to kom gaten wiyai kit sa kaprayang kom yat kapeng kasapa kalangan ang kom count Jesus mo yat count at song komor amen 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 well iban tolatra kayon Iran wasan watawat memen chailen iukupana ye Rome isakwano isakwalu Rome isakwano isakwalu tuetra seramayari isaksulu isakwano mi wataker ayo ari riyaiko ikongongeken kumail kalaka kumail sang liyak choror okin kawela posonen solangkan aramas pukat pilken uang patak me kumail aleyer kumail ter kayang emparail boirail kan meken wiya song pukat resotra ken papa atrail kaun Christ apra ken papa penin senerail reken pichikiti lamalamen aramas pungkan arail kosoy mau o bilarail kosoy witingkan okay. Bang watakata isibang ka wewe iko sa yayar ma ayo. So wasa Roman isakwano isakwalu etweta tra Iran wasan watawat mi watakayo seramaya riya isaksulu isakwano. Karyan Iran puk memen chailen bil kawang ko para child te kila sapol machay matamanta ulale lukwano riya isakwano. Lukwanoria sa kwano wakatan masani metsuwadi ang kumail maramas korospan kapunga kumail puituen me samamail ko wiyanger Soukohp Likamw moko okay Soukohp Likamw moko Soukohp Likamw chekak pikin kon mamia patro matamataw magcheschuwa takatan puksarawi magchekin apaliya gila aramasran insinsana mahalale okay so ako sayame mets with young kumail maramasakan pang kapungay kumail so sa ang kichail kan maging patapatak motive lo kaya wayo ko saya motive masanan pompe bang ko saya tame itanto tame wiya okay so karasa pa may ko doon patapatak pogitay men sansal pogitay men Imen bicara me ko tio me likin ku perangkot me ngoi me mo kitiki takai te kauno kapung pan to ke ya ari ai wialar Soukohp Likamw mongkot okay so Soukohp Likamw so je ti ata puinin sarawiyo ti ata maur me sotra parak yang kauno atan ki Soukohp Likamw como yo ngoi chakak saulang tame tanto atra maur tama la yang atra wiwiya tama katra wiwiya ma tang likin ko perangkot mong kaunok cha Soukohp Likamw okay cha wiwiya me kan po chamen sansalgi chamen aramasang kapangai ki chael okay chael Soukohp Likamw lukwano riesa kwano me yapcha watek kasluan seluri sa kriyaw ma kamelele me bilu watakatar mo po masaya Likamw o Soukohp Likamw kay pamparata repan wiya taklel kapriyamoy kay o manaman
Okay, poren pichikiti supplement code me pilipilikan makak. To kaya wayo ko saya if can. Okay, if can, if they can. Rapan pichiti. Karita komunyo ngoy patuwaner. Atra safety miminan masa ng God. Koro saulang kan melel me pulupul kan apatrale ta Christ. Okay, como apatrale ta Christ. Akamban claim me kom mokit kier ksakis me ksaksin Soukohp ayatu po wata ya kapagap cha kompangaki yatu po wat puksarawi cha kompangaki ar Soukohp bukan abang ko san rengen saut okay pueki kauno kupurki chailen papa i nan kisakis me yi kodial lokaya choror kawewe lokaya choror Soukohp okay apil mia kisakisen puko nan ministry nan wasang kautak puen kakairata sa ulang meyi wamparon evangelist son kalok son sila apostles Soukohp okay so maurin sa ulan ichukak ipsapalcha imongkider nan kisakis po kisakis ko agoto ni sang ni sacrifice o discipline. Ngingen saraw makito che chukak ipsapal charanach achay ka mo yang ay machay mokmok nang kisakis chukak. Okay, kareta miyotra me pulupul aleta Christ kosa o ngay Soukohp man kasampal aramasaman masa ng God pangkilang atrasa me Soukohp Likamw me uyot tangkang kamay. Okay, kareta ikininda iramenchel marara men sansalikito keng kauno akchukutula. Pokot me pan aude ki chailo kasaleta I retail. So ako saya me may kamelele me chachan chai mi milale aramas chodro pichi dier nganen pichi me bil loud koko to ye antichrist. Okay, antichrist aramas mano me bangko saya me ime masayao. Abang saya me ime masayao puksaraw ka dede me abil bang yasni ay mana pangkosan nan lang. Abang biluya kareta wana totogo kamelel kan ime komuyo ngoy pangkasawi kita me Soukohp Likamw harma ansawat ansang ko na patawat makchaban so rupture ma Jesus pampantin ko dona leke chay saulang chay ban tillapan tribulation me Soukohp to ja we koros pan partisan ge we koros pan partisan rabani ko me masayaw abang ko saya peace come to ja come pak yoto pataken pataken maleleyo wudeng chang selila le komyo ngay pan kasawi keja born of the spirit chay bukingen pokja cha solangka cha muitang Christ cha maur okay cha kasawi ari ko sampale pan ma keja ansawa transong kono patawa chay kono Christ pangot to tek chay kono pewedi nanan so me sampapan nen rochala puya kita we correspond upana trapano wangata Israel Soukohp Likamw pan powerful chachanan sa wachay kikilan tirin Soukohp Likamw nan momotso likin momotso nepuk sarawakas ko saya ng kaudiala apan sansal abang ko saya may masayaw abang wiyam manaman karitay kangongay yang kachal der paki manaman pampaki ka mo buhay Christ inogidi okay chaylang kuway anoint kachal chaylang kuway kalok mekareta kay ganinda. Kapag me pulupul kanra ay ma ko san ren ngen sarawi. Okay, makamuyong as chuip sapal sa chapena cha ay ma. Chabansong apil mor ki cha mor pung pambelapal pagda utuko bangkeng kana. Okay, so kapayo wan ira memen watong kachal ko dial riya isak chebelo me bichidier laktak lang nan len kisiniyayo o suapel chuwewe ke masa ng problema suapel wasame man kama sa buengo o Soukohp Likamw laktak larya o repan lokolok ninran nipong arain di koros kukulata kareta ikakela kay kichele iramen un momotso kana layang jala ches chuman romasa ng God.
study gumagawa ko to ko sa iya. Kom kager kon tama kom pilihan Soukohp Likamw ki yung makamelil kan okay pa ka praksan tama buksaraw masani. Apoy ki ang makasaya ongoy amantron momotso kom suik masanang god. Apumen kakelakay kom yung chaki sangtra ugi momotso tolanan masanang god bachan yang morla. Ako saya wasa repan lokolok nunran nipong di koros kukolata. Okay, ako saya kecail. Kecail Soukohp Likamw panso men wukiyang masanang god. Chepan men uyu mas kambang pungkung kecaila kay tek melelin masanang god. Okay, so macail kendoga epit samba o epit kecail chepan lok takla uyu lokolok ngoy kang. Ikang toluli men imen mayuya suchar puegi ay sawewe. Puegi ay aklapalapa uwang kupurango chikang imen kolula pui yap super yang puksaraw masani men nunran nibong ti koros kukulata. Okay? Meman pilatapan uwang kupurango chariapan laktakla. Apan duweja tame no kiti ang railakan me peki ang kauno o memoriangi. Last in scripture Koryaon picture riau silu. Koryaon picture riau silu. Upweki ar norok. Sombadak Likamw pukat pan. Kopopo kila. Arpan patakong kumail. Patapat Likamakan. Okay, patapat Likamakan. Son katik parail. Katin onoper. Sang mas. O son kauparail. Kin katin babad. Katin babad. Kauno katin babad. Kauno katin mas-masan komuyongoy nipo nunran wasa koros. Sudo wasagis chapan changalaya. Karate yay kapakap me chapan lamukukot. Laut sanga chay lamukiaramas. Okay? Pukita. Komuyongoy bangkelep la mong kauno euran. Chapan kelepla. Tame sapul macha pasapang. Tame wan kupurangko chakap kapayata. Niya uye memor pon sambawat. Okay? Ako saya. Puyegira norok. Ime ko saya kingapan me. Ang kauno e kingdom minded. E mata-matawa megot menan lang. Makomuyongoy tirin matawa kapuan sampa. Okay? Kapuan sampa. Ikarapan namasani. Chestukak pungi kotriyaman. Okay, kosko saya mamen, kosko saya moni te pain sampa. Patong kauno sukak wiyawi. Atail pakong kauno pang kaunta. Atail limpakong tipson sampa po ma. Ipakong kota terenay moni. Ipan mata-mata na moni ko pan men yang papa wingkot. Men mayroong para mas chutong ko tonan wingkot. Men yang sawas mepit kupurang ko masani chaile napali liyo dikan. Chaile napali yom leskan. So trina chay kopo kaite kauno uwang. Okay, kauno kupur peren ki kauno men kapay ki chailda trina chay moni trina chay kopo puekia chay pakong kauno songkoros ma chail pampapakot. Okay, was akay tama puksara wasang wata condemn the Korea sang mepan trinorok imala yang kitame wiwiya. Okay, trinorok watki. Ikak pain na itikito kola mo po yung kolang patakay banda. Ay siyubang kola rapan lau pain niya yap kola. Narong kayo mo. Pwag kita ikikilang lang mo ni sukikilang lang limbagan god ang kamakitang niya tame wiwiya. So iyay kapagap chepan limbagan god kamakitong kachal tame chaypan wiya. Kapayang ko trapang kito moni on our way. Chaypan kukuwang kalok kauno mangi. Chala euta mimina na chayl pocket. Chaylanan miya. Puk chayl menudio kapayata manaramas. Abang kat kito masanir na sapul mamasan. Yakin kiyang seed, yakin kiyang chocho. Irailakan me son kiwi. Okay? Kachayl. Chon sarawi. Chon saulang. Puko sutra puko kauno sutra ka chinsay mokla was ko siya wasay mabile watak koryang picture yaw silu puegyar norok sambatak Likamw pukat pan kobobo kila arpan patakong kumail
patapat likamakan. So pilpasan na chay patanga kasambal mongkot. Okay pa ka ikamelele me panga kerong. Ija chay wiya patapat me soja kachapa. Hamo. Kachapa ma miya kachapa. Tam kauno ngonggelar nan mewat. Rogo to sapol maramas. Patak me ban kamaura laramas. Patak me ban asa yayingoy nan A ayanano ko nan P po yan maurla. Patak me ban move from one location to another. You will repent. Okay, Jesus got to pen sambawat. Kayon sapol mapatak nan matu kalula. Uli yakap wing court. Okay, nangko dial riau. Epil uang trin momocho ko. Momocho isu memia. Kom nakwata ko dial riau. Meli mawasuik mecha riau tuetra perenki. Meli mawasuik niya katin suika masani kolula. Okay, kolula. So patapat kan me kakchang selio awan patakon nek kom so chale ti megot. Ang kau no pangagi. Kom yung ay bilanana pangagi. Okay, Japan mena leti megot. Meko troma sono mamor ko ton buyai kita ko ton kapung kita ko ton kai nene kita la ko ton kai bui ko prangkot. Okay, son son kate parel cotton onoper sang mas o son kapairel kan cotton baba kauno me bang kating kita kauno baba bang kapai kita Pagi cai cakap peti kot, mai awak aku tu Likamw sah peti kau no mangi, ai mau yang Soukohp Likamw, sip-sipela, okay, so cai selar patak menda, dana, okay, patapat kau no pangak kerong, menang puk sarawi, cai bah patak kita, me kot me melel, me kot me straightforward, me kot me kamor, and so what selar and so on waste time, and so on. Rogo to aramas kareta ma genrogoron patako nakrail peren po patak wiya so jaman kamorla kan sensuet kan sensuet puan son kamorla aramas metran son rogo to aramas kai te kacai program kau kan no polla jari aso jawa kau no kupur ki aramas tipan koros renasa memia kamoren Jesus. Okay, makam kacin yang ran wat saik pakeu kamuitang Christ am no rijal. Ija al bobeni masani soja makakola ren samo masoja kodore. Okay, kodoren Christ wat kapan rajungan kau no am no kapan nasa kapan kampung kita mo puksaro masani kamuyongay depan turur sang wing court. Account Jesus kachto. Pola. Okay, ginda. Pola so ipanyang ko lang lang so maing. Pola ong samba koros aparel kan meban kasamo meban waunki o pakien makon te parel kan o kauntarel meur ke meur me coach ko porque lau mela Israel meban ko lanan lang Israel. Okay, so je padak liki pon pena child I patakan rongamawan mo rongamaw kay dek history rongamaw na wing koto miarem. Okay, niyam memor pensambawat. Hallelujah. So ibang kapag masek pakeo kom katin lugar yang Christ na namor kom kakwiya kapag puwet ni tuwen sapol mamui. Okay, mga mo panay kan masek pakeo lugar yang Christ aral more pas klipa perengkak wrong. Yamo mo na ipanyang kulanan lang. Yamo mo. Okay, ngay kinintang kaunanan pinay kapag main code ma kodo life is to save aramas ngay pangagi ekapang ikapu ya ko tume. Okay, ama kodo life save aramas continue wato aramas karete kongoy kumail kan makin patroto yang rong yermenta rong ko kamu pungki ma plus amu mongyong pasang mechi kampo ichakara pa. Okay, ichakara pa kodo life ave ekapang abu kem paki kela paisang renkauno po yasa me yiku porang kotma I karabanay kokodo ikalangan kiyang kauno sapol mo kang chorus maging total life ibil kalangan kiyang kumailkan maganuwang pa ansawo kasaledo one to talk po yes ipatangir niya patakin lo kayaway ingkapan kasalaban na chay more sodruk
kasalaban me chay uya ko prangkot Satan bang kai longki Satan ban uang so makom yang uang ngoyan so meging gelang so lang melad men pombe me kasayang rapat patak so pake yen uang ipereni ki ka pereni ke pokita wi chay le open chay uya ko prangkot o yap kun ronga ta am gen uang ai gen pake ko mila porque Satan ta tong gen ko mo po ko yen uang armas koras me uang pokita resto ipsapal Jesus pe masanier maro uang yau tarapan uang okay so more so tuk kren Jesus ime distinguish ime kasaleda yang damen da ke work pasang chay lat ki solang ap solang me an ke koporoporen more so tuk me ipsapal okay kinda so chay ipsapal nang puksarawi puede kam so watak Puede kam so mo itang Christ am maur. Puede kam te tong mali ele na ramas. So kam so kasawi megot me pit. Men. Okay? Hallelujah. So ibang kapagap. Ibang kapagap ni duwan ay pakong komo yo men aledi men komo yan aledi. Aledi more so to kren Jesus. O men siyo wakot kan lapalap. Ipartisang komo. Ipungki yang kami ngoyara mas tepanaman sang niya ipudi koirta lelodok lakwat ikamelele intang Christ kelep kakudenta tepaikan ipaki yang kami kamu yang wuten tadi baikan kisang ya katlong lalay kau niyata wiyak niyala aramas magam kupurgi yan wiyala amen